iz Kanjiže nam dolazi momak koji će nam se uskoro predstaviti. Njegovo ime je Zvonimir Bešlić. Evo šorage sam prolazio, evo cure koju sam ljubio, evo cure koju sam ljubio. Zvonimir, u kojem šorom, uvijek hvalim, kojim šorom si prolazio? Ovim. Ovim. Lijepa cura. Kod kuće. Dobro, da čujemo kako si se spremio. Dolazim iz Mladinaca, sa svojim bajama obilazio sam selo, u svaku kuću ulazili smo gdje su djevojke, mladili, ostale ukućane. Ostale ukućane slude rakijom, vinom, kovasicom, švarglom i sitnim kolačima svake vrsti. Malo sam i popit, pa oprostite ako koji puta zamucam. Bio sam danas kod svoje mlade, dala mi je šarenu jabuku. To je sada svima znak da smo mi par. Sada se možemo slobodnije sastajati, aštikovati, ako Bog da nagodinu o ženiti. U rukama imam svibovu šibu koja je dobro pecka, jabuku i finjer. Krenuli smo zatavno pa završio navečer. Onda preko svega imam kaveni gunjac od valjane vune. Na nogama imam upanke kaišare, u pancima su crne čorape. Priko gaća su pod gaće vezane kaišima. Onda gore ima dubinu rađenu 3 pole sa krpičicama. Prsi je rađeno krbuzom na 2 strane. Priko toga je pršnjak od smeđe ovčje kože jako star. Na glavi je šubara zakitita fazanom glavom sa malo spina. Umorili smo se i mi, a ne ti Zvonimire. Šta kažeš? Živi? Evo, mislim da smo sve razumjeli, svaka čast, puno toga svega. Hvala lijepa, vidimo se kasnije kad bude proglašenje. Dajmo ispred pljeskom Zvonimira.